Jedini problem će tu nastupiti što su imovinsko-pravni odnosi te kuće gdje je rođen ili gdje je živeo Dis su izuzetno složeni. Tu ima veliki broj naslednika. Za promociju mesta je izuzetno značajno. Razlog je dolazak ekskurzija, dolazak medija, znači u potpunosti Republika bi preuzela tu kontrolu, odnosno pažnju u vezi teh našeg objekta, ali sad, kažem, veliki je problem imovinsko-pravni odnosi. Jer, kažem, ima 14 ili 15 naslednika, tako da ćemo imati baš problema sa tim. Pravda za Disa će biti zadovoljena ako ništa iz razloga što veliki broj škola u Srbiji nosi njegovo ime, ali u potpunosti da se zadovolji pravda za Disa je obnova njegove kuće i normalno promocija njegovog imena što više i što duže.